Možete dvije riči da čujem. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, klapa! Klapa, drogi Mijo, od svih nos prvo čestitke, da se osvoji titulu Zlotni kuhar Hrvatske i daje. Dobro, hvala. Povodom tega smo zaključili Da. da ti moraš imati primjereni alot Da, kako bi sa dobrim materijalom i do godišća Mogu Laura? osvoji titulu. da. Molim vas, pomoćnik, Evo, izvolite. ovdje unutra je jedan specijalni alot koji će te osigurati i do godišća tu titulu. Da, hvala vam puno na ovom poklonu i ja sam od srca zahvalan za restoran Gariful. Ali čevo, Ivane, zamotali su. Otvorite da vidim. Zamotali su, sad ćemo vidjeti, čekaj. Eto, Sad ćemo vidjeti, sad ćemo sad vidjeti, Ivane. Bom ja ću. Će ja biti kalo sad. Pogledaj ovo. Kad budemo pekli jonca, Zlotni materijal. to ti je. pogledaj, To je ovo je probi zlotni materijal za Probi rabot. zlotni materijal, pogledaj Ivane ovo. Prvo je odmah da vidimo. Prvi vi. Ala da vidimo. Evo Ivane, evo, neće Laura, kako neće Laura, pogledaj ovo. Pogledaj ovo, neće Laura, kako neće Laura, pogledaj kako Laura, ko luda. A ovo je obrambeno, viš, za napad, ovo je za Ako obrambeno. neće doplotirati. Tako je, dođeš za njih zadiješ ga kukon, vrtiš ga nos. Nimo što čekao Boga. Nimo dipo bi samo ga čapoš i tira ga kukon nos. Je provi zlotni materijal.